Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kakasi student union kala shemi karai ha jengalang jong general executive committee jong ka bakanten ru yang sakani ka sarkar ka bathamai yaki babun ki mat ki basateng nalu ka ILP ka jing penrung ya ketien khasi ha ka khernet ka bapra ka mat ka beide ba ka themmetor ka kam pen bet puot pen bet sam bat ka asam bat ki we pat ki mat ki basateng ya ka bakala da banyak keren ba ka sarkar khamen chwaru bat kandang ye budin biang menta nang ni shakhmat Kebanyakan kong ilayo banyak tay thir sandi baham ne kalong halor ka jing nang sakut ka ni ka resolution halor ka ILP aktin kasi ki babon ni dekhot kila ai tak jong jumut ya ka ba nakaliang kasi isi ka sa song perkhat ni kisngi jak banang ye peteng man bodin ya ka bar 100 namar ba nakaliang chuk ki isu war hadin ba ka jin ba tho an kala pas ka resolution khat khandai tarik jong banai no pra jong snem aja khandai ngila pendep la ka jong kamram jungi bandang ye bodin ka kam Mila tho so menteri yang baru jangka sekarang dia ru banjai pen kemau ni kam man bawan ki menteri sekarang dia sejala ru banjai pen kemau ni kejuk kamat tinggi tip juma nak no ma kadau i kena kam kadang sakut sa adu mata handrai na kaliang ka GC mata kasni kal IT bat chania ka CC bakanang perkhat kilat ti betmai nang ne sakmat hakaba sian ngin salong ru ya ka general election ko seng ni layok budi tmai sang yok ban puson khamba ban perkhat khamba kham jeliu ti ki mat ki babun hing layok ban yatai henrei ke mat jongka kam khaput lu ke wei ke ba ki lapan sngo kham tam ti unit badon tu khaput ba per na kaliang ka sengi nam samla song thaj kumang le budin boro sekata je ka jingbom hun jumpon pau jingbom hun ki pai ba susnong ja ka ei balajia ja ka wat ka banangkong tak fast face itu dendru teli ki caka bat hadin balami itu ki jing bom hun na kaliang ki pan snong na kaliang ka CC ngilayo ban kundu markhmat pan ajmut ya ka sarkar beja ka sarkar berem ba ka e benle handai sulong bam ta ka don ka sarkar patmai ba ki ju gibriu hi dengan ye peteng mut budi ni kini banyak kan mau pende pen kan mau isu berem la kalong ka ILP la kalong tin khasi la kalong kini kham khaput la kalong ka them motor la kalong sepang ka puli putih sebun mak kimi kijing ajmut sepang puli putih ru yak bangin sa ajmut sesakar nang ne sakmat ti kita kimat kiba khmat tam kiba ngilayo banyak keren ne kasmi hakabang layo banyak ther tai sani ba bat kiwei pat kimat tharai kadih kam ying nam la than ban batai lut iki ring sukdau tang kita kimat ba khmat tam bat ngaswa ru ban tip ba la ubnai banwan na kaliang ka GC ngilai sim jakarai bangin sepelong jaka election jaka seng akan reuterik jumpunai me kacaka dengan sepentip bat jaka porong sepentip nileng GC kala syania teli CC bat ni sepen khamti je nak kam ha ki inong penyak kepada election committee jongka CC ke bagian sa simti kam bat penyak sakmat na kaliang jongka seng ngenam song thaj ngan ye peteng bat ngen nang ye penon kamlut ye boro ki bot ki lat kelenti jungi bai dei ba LP no ki sutho kene kamat kelas sedang bandawa ka seng na du snem khat khandai spa proponyo ti kam dai shu ka dang thamai handai hoj arja khandai kala pas ka resolution rena kaliang si hi ngin sa nang perkhat shu bat tang bengi budien tang ka sarkar jala handai ngi sa perkhat du kilat ti kuno ban budien bat nak sarkar pedeng ro hi dengi keren sepang railway bat ka kane ka an kalong la ka jong ka nogram bat ka stan jong ki shu kalong ba menteri kam sai ka ILP ngi sia keren ngi sedibit langi pedeng ka railway ti kumdung ni keren swa kerwe wa tanggane solution ng LP pala menteri kam dalele ru ki su kan priang sepang teralwe khliap swa dal nong jong relwe ni keren swa dal nong jong LP tingan supan kemau kum ni ke Manipur haswa ke sayo LP ke pas du laisia tin ni keren ka jala jongi ke kipas ki beri bokum no uju usiam ka samoi berem uju usiam samoi betma ti phenamla ba tek ti ong ba ngam te biye ti ngabat kali ki ke di benle kejuk ki breu ta namla ma ti ta kejuk ki breu ha ki suram tang ka tu kan ngon di kejuk ki breu kejuk ko parti ke jalam ka sarkar on taro tengah ngau ban ong ba ka sarkar ka le pentikna bagai belong agresif kan bodien ka kam kanamla su ba suri dengan ne tai hanrei chulong ba kasuan ka ham saya nimpat ong kebati kena jalan ngat kena ngila sai senok tengru ki jo ki bre ku badon kti banjarai
jar kat kendai ya construction ijo gibre village di hi ong mlong ILP bakokum ta andang ila long penting kena kata ciki sakhi setar biang ngan sasai kerteng manu uta pada manu ngakwa man ong hukum kini kapor kolong kini ki khamtam kini ki legislator ba pai ba la ji na yale politik ye isu jong ja jun na yale politik ye isu jong jala tela maki kim la ban dres la da kawan da ka noma ka jingya lenti je kon samla ngasrai ka sokar ka ban sim ci bakri ka government ko di belong community nomor bara kay keren spangka ILP day so may ang lai keren center ngin jili kita isaki satar keren kami government pursue aggressively belong ka Manipur kementas pagili Delhi ya keren gigi tip ni yung angila ni kili yung angila keren ILP andre magi di ban bu ka ILP gum ka first priority madigili Delhi di pedi bagi saki satar sampai bijik thok at pili kedu kaya tu hanai pi perbi ka isu apa satri juga isu nilai ban lobby bersyak ya kasi yang kedu nak baro ki political parties ki ruling ki kedu lut ban dawa ban pendam ya kasi kini politicians ki jengir dak ilekat ubalet kini ban bu ke memorandum ban keep on reminding ba ILP is the need of the hour ban jadai ki jengir pai kasi ban garo ti kelong ba ni dik tengim tip lagi keren si sya lagi haban pergi ki saki satar kanir kawan haju hi ya ka tin khasi ki chidu i haban simkhia ban yoru dan gi kitin gi beru gi berkat ka jibo pa kan ni khasi gi dan apa chidu balik tin khasi